Brusnička škola napravljena je 1857. pre ravno 160 godina. Tada se zvala Prva državna, od 1893. Brusnička, ili kako je đaci i učitelji zovu, Mala škola, jer je zapravo organizacioni deo osnovne škole Kralj Aleksandar I. Đaci se diče podatkom da je upravo u ovoj školi 1957. grupa učenika i nastavnika pokrenula školski list Dečje novine, iz kojeg je kasnije izrastao gigant jugoslovenskog izdavaštva. Školu trenutno pohađa 397 učenika raspoređenih u 15 odeljenja, a imaju i 2 odeljenja produženog boravka i 2 odeljenja koje pohađaju mališani sa posebnim potrebama. Od osnivanja pa sve do nedavno škola praktično nije renovirana u ovom obimu, pa ne čudi što su darodavce, ministra prosvete, direktora Kancelarije za javno ulaganje i predsednika opštine dočekali po tradicionalnom srpskom običaju sa pogačom i solju. Meni je jako drago što sam danas ovde u finom društvu Milanovčana, đaka i nastavnika i kolegice direktorke, kao i gospodina predsjednika opštine, naravno i Marka Blagovića, koji je zaslužan da smo danas u jednoj kao novoj školi. Tako da zaista je milina ovde i videti od podova do plafona, do zidova, do WC-a, prosto svi osjećaju se jako lepo i dobro što je Milanovac ove godine mnogo toga uredio. Kancelarija za javno ulaganje je u Moravički okrug ove godine uložila 114,4 miliona dinara, od toga u opštinu Gornji Milanovac 50 miliona, a u rekonstrukciju Brusničke škole konkretno 11 miliona dinara. A ono što ponajviše raduje Milanovčane je najava novih ulaganja u lokalnu infrastrukturu. Ono što je rađeno tokom prethodnih decenija, iako nije urađeno puno, jesu pre svega kozmetičke intervencije. I mi sada se suočavamo sa stotinama i stotinama objekata gde su neophodni temeljni radovi, gde je neophodna kompletna rekonstrukcija. Ja mislim da vam o obimu radova sama po sebi svedoči činjenica da radovi na školama i objektima u zdravstvu i socijalnoj zaštiti koji sad su u realizacije, ima ih 86, koštaju preko 4 milijarde dinara. 3 objekta su u Gornjem Milanovcu bila predmet rekonstrukcije, jedan je gotov, 2 se privode kraju. Ne postoji ni jedan razlog zašto ne bismo tu listu objekata u Gornjem Milanovcu zanovili i jako brzo, nadam se, počeli da radimo i na drugim objektima koje je sama lokalna samouprava identifikovala kao prioritet. Na to je predsednik Gornjemilanovačke opštine najavio da je opština već pripremila projektnu dokumentaciju za nove investicije. Inače, pre proslave o školi, ministar i predsednik opštine su održali radni sastanak na kojem je bilo reči o uvođenju dualnog obrazovanja, ali i većim investicijama ministarstva u sportsku infrastrukturu škola. I danas smo imali radni sastanak u opštini da vidimo šta je to drugo novo, pre svega plan upisa za srednje škole i projekcija onoga što smo sa svim lokalnim samoupravama radili. To su modeli ka dualnom obrazovanju i potrebe milanovačke privrede. Poseta sledi kasnije gimnazije Milanovačke koja je jako dobra ustanova sa visokim rezultatima na eksternim vrednovanjima i niz drugih pitanja vezanih za dalje ulaganje, naročito na sportsku infrastrukturu, jer je čudno da mnogo škola ima, da jako malo ima sportskih sala za fizičko, pa je to nešto što je sledeći zadatak o kojem bi mi brinuli. Ono što je značajno i što želim da podvučem sa današnjeg sastanaka jeste da je opština Gornji Milanovac industrijski razvijen grad, da je opština Gornji Milanovac grafički centar Balkana i da u tom smeru želimo da nam u narednom periodu ide i obrazovanje. Ono što sam razgovarao sa ministrom i što smo danas postigli načelne dogovore, to je malo prije sam ministar rekao za visoke strukovne škole. Nadamo se da ćemo u narednom periodu, već u sledeće godine, imati sigurno jedan obrazovni profil u srednjim školama, a već od narednog perioda od naredne godine ćemo krenuti u akreditaciju možda za neku visoku strukovnu školu kada su u pitanju grafički smerovi. Tokom boravka u Gornjem Milanovcu ministar je posetio gimnaziju Takovski ustanak koja je pokazala odlične rezultate na eksternim vrednovanjima i obradovao prosvetare najavom povećanja standarda nastavnika, uvođenjem platnih razreda, ali i novim zakonskim rešenjima koji će školama dati veću autonomiju, te reformama gimnazija, državnih matura i uvođenjem novih mreža škola u Srbiji.